November ni thum sang ni som ni pali chol ni ani a bazar thlir tu te chibai ule khovela ram ro pui ber an ni boka US in thlan pui chu pui ni ai ni ai takani social media chak to si American media lian tela an bias vek mai box si engber nge thu dik ti hi media report atang chuan a chiang hlei theilowa YouTube le social media lamarin na han nga don la in fake news le fake video te alom vele zel box si US intelligence agency de chuan zir top ni khan thu chu siamin tun hnaya haiti ramatanga ron pem lu ten US in thana vote an thak ve mai ni lo vote an thak non na sa hle anga video dar wak chu fake video ni thu an soya he video hi Russia puina manga siam nia soin US in thlan pui nei meka Russia in rol nge ti chiang tu ani antia nimin khan Russia chuan US pu na hina satakin na phave thung nimin khan US a Russian embassy chuan thu chu siamin US intelligence service ten thu chu siama US in thlan pui nei meka dan bo chena chungchang video siam chop chungchanga kan ram an pu chiat na hi kan lo hria he thlir na hi be chan nei lawani anti video dar anti hi second som ni chawa sei ni in he video hian papakhat chuan haiti atang local kan nia tharuk liam ta khan America ram kan ron lutani America khole tuini na kan nei to a Kamala Harris kan vote ani atia a otang hian tu ge ni hriat thei ani lova a ori hi edit danglam robot o angmaya siam danglam ani Georgia Secretary of State Brad Raffensperger chuan he video hi mi puitengai dan hruai danglam tuma lem siam chopani thu sein Russian troll farm atanga chuakani du mel hle ni in a soya Russian embassy chuan US official ten biang na he video hi Russia siamemo Russia puina manga siamemo ani finfianan nei lo antia President Vladimir Putin na soifo angin America ram mi puite du thlan na kan za saka he in than puya Russia in rol na omanga soi zong zong hi Russia ti ming chiat tum naril ru atanga chuakani antiani in than vote thak ni turarot November ninga nai ta hle a Washington State chuan kar le thole nia vote thak huna boina chu hlo thon thua an sipai tha te chu in ral ring turin an hriat tir Washington State Governor Jay Inslee chuan Washington National Guard te chu vote thak nia boina chuak palveng thei tura in ring turin thupe ka ti chuak to ni na soya Washington a hian vote thak to mi pui makta duai ni ai tam manom to a Democratic Party candidate Kamala Harris chuan he state a hian Trump hi olsam takin a hne tura ngai ani Governor Inslee chuan information kan don angin mi puinol puin tharum thona le dan bo chiat na thlen an hlau thonga chu wangin chu tianga thlen lo nan le thlen poa me mi ngal ani theinan kan lo in ral ring ani US Department of Homeland Security ten rampum huapin in thanna kai hnoi boina chuak theilaka in ral ring tura warning anti chuwa wangte Washington chim thanglama tun hnaya thil thlenga wangte in sipai te hi in ral rin tiran ni a kan malak na hi in ven lok na ni ati National Guard te hi naktuk thotan ni atanga chachuak mai thei turin an in ringa November ni sari zan lai thlengin boina chuak om thuta ko ngal thei turin an in peidona boina le har satna chuak ma se Washington State Emergency Management System in an mamwa wanga an ko ani lo chuan an chuak khel lo thei bok ni in Inslee chuan a soya Washington State Patrol le local police te pui turin an in ring mai chawani atibok ni zan khan Republican candidate Donald Trump chuan North Carolina State a Gastonia campaign rally nei in Harris chuan Georgia kho pui pakhat Atlanta rally nei ve thunga ni zandar som pahnia he thu bo sai lai hian Gastonia Trump hian thu a sai meka Harris hian Atlanta thu a sai ve mek boka kumsom sari pariata upa Trump chuan mitam takin a upato tian soi chu changin tuna takhi chuan kumsom thum somli liam ta ai ma khan ka chak thrain ka in thria ka siam that lai tak ni in ka in thetak takani hetiang kan i lo hun hi ala thleng nge yang ma se tuna ri chuan kala siam thrakhop mai chak thalawila chuan heng ran salo omte laka hian ka tal chuak thei kher lawang ti in US media ten an beina chungchang a soi Trump hi kumsom sari le pariata ni to a President ni le ta se atram man top kuma chuan kumsom riat pani mi ni in
tuna kum somriat pakhat ni mek Joe Biden a hian a upato jok don ani Harris John Atlanta hian kum som chung zet Donald Trump hova hun kan man chu kalsan na hun thra kan nei meka hepa hian intana nun thajok chungchang a soi ngai lawang atia keijon White House ka lu rualin intana ka ti tur list ka kenglu dona Trump hi chu chak chuan White House a mel ma te list nen alu dona ni atia Trump hi ani telina chaklova phubalak chak nei na khata president ani le chuan tu ma dan zo lo chakna nei to dona ni atibok Trump chuan North Carolina chuan in thlan pui voi hnia hne nan chan to thu sain tuntruma po hian olsam takin kan chak don atia Harris John Joe Biden chu in hnuk dok lo theilova siamin president candidate ani theinan ver ther takin ma la ni in soya Harris ai John Joe hi thajok karing atibok ni tinami puingai dan chevel puang thin tu 538 chuan ni zandar som pania data anti chua chuan swing state pasari zinga panga traman ma hruai to antia nimin pi kha chon Trump hian state palia ma hruaya Harrison state pathuma ma hruai ve thunga ni zana 538 data ti chua chuan Trump hian Arizona 2.1% in ma hruaya Georgia 1.5 ma hruain Nevada 0.4 North Carolina 1.3 le Pennsylvania 0.1 in ma hruai ni in antar langa Harris hian Michigan state 1.1% ma hruain Wisconsin 0.9 in ma hruai mek antithung ni zandar som panhi le chan vethleng khan mail in ballot le polling station a kala vote thak ma du mi maktadoi som sari chuang in vote an thak to a target smart in an talan danin heng vote thak to zinga za som level ve hi Democrats le Republican voter an nia tuna hian November ning ma vote thak tuma dil da the lut vote la thak si lo hi maktadoi som ruk panga chuang an la om ni in an soibok nimin khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan Iran le anthurol pui pol ten beina wangin Israel le US laka phubala kan tum thua puang kumsomriat panga upa Khamenei hian Tehran University zirlai te ma thua soya Tehran University zirlai te hi kumsangha zakwa somsari pariat November ni lia zirlai ten Iran ramaro rel tu sa du lawa lungoi lo nan lan tira zirlai engabozat ka hluman ni hriat reng na hun Students Day anti mai mang turan in bot sai mek lain Khamenei chuan zirlai te ma thua soya Khamenei chuan kan melma USA le Zionist regime te hian Iran namle obbe du lawa beitu te laka an hmalak na wangin a chan let na rap thak tak andong ngei don ti an hreturani ati Iran ram hruai tu te hian Iran in a pui thin helpol sang Hamas Hezbollah le Yemen rama Houthi te hi resistance force ti in an soi thina Khamenei hian heng group te le Iran an beina wanga US le Israel la ka phuban lak tumtan le an lak hun tur a soi chiang lova an phubalak nairo an hle don ti a soi thunga Iran churam le namro pui takan Israel theina turin thei to ban chu don thu zirlai te ma soin Khamenei chuan sipai lama te ral thuam lama te le politics lama te kan ram ti chak thar zel tur hian kan ti thei zong kan ti yang atibok nimin khan Hamas te chuan kumin July thla Israel sipai ten thlona manga an beina Hamas ho tu poimo Muhammad Day fathi ti an puang chiang ve ta a Hamas te hian Israel in Day fan tha theina na Israel sipai te hena information petu mi pani an dop ni in London a mun pui nei Saudi Arabia chanchin bu Asar al-Assad chuan an tarlang Hamas ho hian hun engma chen chu Day fia thi an ring lova aron nan le mai an ringa ma se hun rei tak kare ta ka wangina dam be seinan nei to lova atira Israel in bomba thak nu loka tak sabung then khat an mu Day fa tak sa ni am ti fin fian tumna chuan Day fa chung te le thian te chuan ani le ni lo an soi chiangam lo ni in he chanchin bu hian tar lang bok Israel hian July thla Khan Yunis an bomna khan Dave Baka Rafa Hamas ho tu Salame ten bituma IDF te chuan Salame le Dave te hian thi ti an puang ve to a Hamas ho chuan an puang chiang ve mai du lova Asar al-Assad chuan Dave an tha theina na Israel sipai te na thu thlen tu pani zinga pakhat jok hi Dave bung ro phur tu ani anti
kumsom nga pariya upa Dave hi Hamas ho tu poimo tak ni in Israel sipai te po invoice sari lai tha an tum hnuan tha thei lawania avoi rian na an thatta ni in alanga Israel sipai ten an tha mai thei lo wang hian Palestinian te mai baka Israel mi zinga po Dave ming hi alar rea nikum October ni saria Hamas ho in Israel ram an run na tura ro man na siam konga po yehia sinwar tran puitu ni in an soyani nimin khan Lebanon atangin Israel marlam khuwa te chu rocket za som thum chunga ka ania tira khuwa rocket pathum atla ka wangin mi som pakhatin hliaman tuar ni in Times of Israel chuan an soya heng rocket pathum te hi an lo ka thlak theilo wangin Israel chon rocket intercept lama nathok tu ten chui chiang hal mek antibok heti lai vekhen nimin khan drone som mangin Israel beyania heng drone jinga paruk te hi Lebanon atanga kal ni in Iraka tanga tir chu pathum a omboka pakhat hi khoya tang local nge ti an hrari lawa heng drone zinga pasari hian kap thla ni in IDF te chuan an soyani bazari lo thira wangin kan lo me